akazi k'ubusekirite ndetse n'akandi kazi kose wifuza, hamagara 0788 66 29 13 zibigufashemo. Bakorera i Kigali ahitwa Mutwe Kimisagara kuri Cafe. Ushobora kuba wifuza kandi kazi ko gukora ibijyanye n'isuku, gukora mu mahoteli, kwakira abakiriya ndetse n'akandi kazi kose wifuza karahari. Iyi kampani ishinzwe gushaka abakozi bo ku mpande zombi, itanga abakozi ku zindi kampani. Icyitonderwa, iyi kampani irizewe cyane, andi makampani aza gufata abakozi bahawe nayo. Yayihamagare aka kanya, iragufasha igukure mu bushomeri. Nimero ni 0788 66 29 13. Hoş geldin oğlum. Dinlenseydin keşke, böyle yorgun atma. Hoş bulduk annem, yorgun değilim. İzlediysen aşağının ayrı. ariko by'ingoni bo bahoze no ex wiwe uyu munsi Firiti byose ni byabaye. Teşekkür ederim. Sasa hapo Rwanda rushimira. Sasa ni Aisha ataye muhira gusa afite umukobwa mwiza, dore imiterere apana ugasanga igihugu gitega igitimbiri, urumva gitega inuza nk'igipine kiri gutana hano ku musozi. Bwatinze. Nereden geliyorsun bu saatte? Kuki utashye amasaha oze he? İznim biraz. Yine natembereye. Utemberera he gutubundi? Söylemek zorunda mı? Ese bira ko namubwira ngo natembereye cyane. Senden bir haber. Ni ingenzi cyane. Kimse tedirgin olmazdı. Ben de seni merak etmezdim, değil mi? Sen neden merak ettin? Kuki bunu wamangayikira? Neden merak ettin? Kuki bunu naguhangakiza ubundi? Tüm buraları yabancısın. Haklısın. Uri mukuri? Yabancıyım. Ubundi kumenya we ndi nawe meze nk'umushyitsi nakira kiratanye nawe. Yabancısın. Umukobwa yarakaye. Ama aynı zamanda bakarım. Gel. Umugore waje. Çıkarın değil. Ariko nabona umugore wa nyawe. Ni umugore w'umupapirano. Sormaya hakkı. Urumva rero nabamwe yo kujya mbaza mvuye nakoze iki, ibyo ntabwo bikureba. Ni umugore w'umupapirano je mu modoka, ntabwo ibyo tuvuga turi kugomba kwivugira ahangaha. Tujya gushaka hano hantu tubivugira, ntabwo bivugirwa ahangaha, ahubwo dushaka hano hantu tubivugira. Umeze bite? Season ni kabiri bakoresha ndabizi. Değilim, doğru. Kuko ndabizi naho n'umugabo wawe byanyabyo. Sen de benim karım değil. Ntabwo uri umugore wanjye, ibyo ndabizi. Oyunu kuralına Gusa ariko imikino bu değil. ntabwo ugomba kwica amategeko y'imikino. Kur'an'a göre oynamayan benim. Okay, amategeko y'imikino. Evet, sensin. Cyane bete. Üstümde de olsa biz seninle evli. Ibyo wanditse ku rupapuro byose twemeza n'amasezerano twagiranye. Nubwo ugomba kwitwara nk'umugore wanjye. Ibintu byo kwitwara nk'aho uriziye ugataha ijoro. Ukisebya kuri nyokobukwe wa feke. Ibyo ntabwo ari byo. Birahagije. Mubonye agiye kumukora ka surprise. Hani Hande'yi sevmiyordum. Ati kuko bibwize kuko ntabwo ukunda Handi. Ntabwo ukunda Handi. Ukabonye na Handi. Hiç mi umurumda değil? Bu kadar yose mu mitima yabo baratekerezanyaho. Neden kıskanıyorum? Ubundi kukiri kumufuhira, kukiri kufuhira Firiti. gidiyor. Yesi nibaze bamufuhira hagati y'imitima yabo isa nk'itira mu wundi. Ben bu Babikoze n'imikino y'umunsi, imitima yabo itangiye gusa nk'itira mu wundi. Umukobwa nibaze kuki ubundi ndi kumufuhira, niyo mpamvu ndi gufuhira Firiti. Kandi mariage twakoze ari mariage ya peke, mariage ya goco. Bazi
Ayşe. Aisha azamuhamagara yambaye ikazungura no kuruma abantu Teslim etmezdim. Neden? kubera iki? Çünkü biz birbirimize bir söz verdik. Evet. kuko tugomba kurinda amagambo twasezeranye cyane Bize bir söz verdik. tugomba kuyarinda İşimizde bir yandan beni karım diye. byose amasezerano bagiye bagirana kotara bakemeza yuko umugore agomba kuba umugore wibi Fırtına bile üstünde ismimizi none kuki wakoze biriya byose taşıyor. kuki tepo kuki iriya furashi yawe igifite amazina ifite izi herena yambaye iriya furashi yawe iriho izina rya handi Belli ki aklında kalbi. amatwi iriya furashi iherena yambaye hari izina rya handi ibyo byari mu masezerano Kalbimde kim var? ese waba uzi biri mu mutima wanjye Nereden biliyor? ni gute wabwirwa ibiri mu mutima wanjye Da benimle gönül ni gute watekereza ibyo ngibyo Asıl sen benim gönlümün neye razı olduğunu. Ne ariko uko umuntu atamenya ibiri mu mutima wawe umuntu yabona n'ibimenyetso anlaşma yaptık. Ya. Yaptık ama ama ne? niyo waje ubwira ngo mwaratandukanye ngo ni mu kibana ni mu gihe hagati yanyu ariko nyamara kiracyahari niyo mpamvu nakwemereye ahitamo kugira ngo uze gufashe Ne demek boş ver? Bir laf söylediysen devamını getir. söylemeyeceğim. ntacyo unarenzaho Senin gönlünde olan merak wowe reba icyo umutima wawe ukubwira ettim. Söyle de duyalım. umva mbwira sorry Mut gitsin. ntacyo navuga Diyecek bir şey- ibyibagirwa birahagije Merak edecek bir şey yok. Ne güzel ya. Vallahi ne kadar güzel. none twanzura iki Tamam. Okay. Etmiyorum merak zaten. Etmiyorum. nabirenze Dedim ki ben seni ha? Ben seni kuki ubundi naguhangayikira ubundi niye merak ettim? niyo mpamvu naguhangayikira Otelde kaldım. niyo mpamvu nahangayikira umugore Ben niye merak ettim? ubwira ngo hanira cyane muri jyewe Ferit, Firiti ben bitsin istiyorum. ibyo guterana amagambo njye nawe reka birangire reka bicire ku iherezo hagati yanyu reka birangire dore ngo baratandukana icyari urukundo Boşanmak istiyorum. reka njye nawe duhane divorce dutandukane kaza kaba mwabantu mwe sinzi kaza kaba tudatureka mu gutwi kw'abantu mwe sinzi maze batandukane sinzi yo Okay, reka dukore divorce niba ariko bishaka as you want it bimeze bite Oyuncak lazım. ntabwo nyine kugira ngo ushyire amafaranga yawe Kusura bakma Hande ile aşkınızın oy... kuko ntabwo ni igikinisho gikinishwa Ya bu- cyangwa ukinisha abandi ibyo bishatse ko byavuga iki uko wakinishije Sizin gönül maceranıza meze olmayacak demek. ntabwo ni igikinisho gikinishwa umutima nyuma witonze Aç kulağını beni yumva witonze ntega amatwi neyle bitti? ibyanjye n'ahandi byararangiye Duydun beni han? wanyumva utanyumva ibyanjye n'ahandi byararangiye Gül maceram ntakiri hagati yanjye nawe ntabwo akiri mu mutima handi yamvuyemo yapmak için bahane. handi uko byagenda kose ntabwo akiri muri jye Verdiği sözü tutacak yürek yok. nubwo utabasha kurinda isezerano ryawe Ateşin farkında mısın? ariko nyine abasha kurinda isezerano ryanjye Uçuyorsun. impamvu uri kungura ibi byose uri kwivugisha ngo hari n'agaki kurimo n'umurakaro umufitiye gusa hano uramukunda Çünkü sabır yo artık oyalayamıyorsun Ayşe. Oyalayamıyorsun. aisha uri kwitwara gutyo Neden bahsediyorsun? ubundi ubu gutwara gutwara urukundo ni urukundo nyabaki uravuga ibiki Yapmak için köşe bucak kaçtığın o Baha mıdır, Maha mıdır? hari icyo utabwisobanukirwaho aisha Baha. none ko namaze kumenya umuntu bita kazungu bahashi kazungu Senin ne işler çevirdiğini anladı. none uwo nguwo umuntu umuntu ukimupanga icyo na kazungu Asıl gönül uwo muntu kazungu macerası sen. ni iki kuri wowe wowe ko nanjye nzi ko ari mu mwanya wawe Ne hayatımda biri olacak ve ben onu bu kötülüğü yapacağım öyle mi? Bu uwo nguwo bita bahashi ni kazungu mıyım sence? ni inshuti yanjye magara Sevdiği dururken oyundan da olsa başka biriyle nikah kıyar mı? yanyirije imikino ya mariage ya fake baze gufata umukobwa munyirije imikino ya mariage Ettiğime. iyi ni iyihe mikino mbwira Benim hayatı söz konusu. ni iyihe mikino Ve ben o paraya muhtaç kal. icyo rero nyine ni amafaranga Mesele bu. kugira ngo mfashe kazungu Benim mesele niyo mpamvu nabyemeye byinshi dore ngo aramubwiza ukuri anlaşmam. guhera aka kanya imikino gihe hagati nyina birarangiye dore ngo umukobwa aracomoka impamvu ntashaka uri mu murwa mwazi wanyu bwari kubwo amafaranga banki kugira ngo mbashe kuba nafunguza bahashi cyangwa kazungu musore muri gereza dore ngo zonze umusore amenye ko ubwo pasina n'ukunda n'umugihe yigeze anamukundaho na gato nta n'indi mpamvu n'imwe aramenya ko sasa byose byari ibihuha nta kindi cyo kuhande barakwereka umurwa kuko umurwa wubatse ntukibazo nta wundi sasa aragenda ku ruhande yabonye imodoka yaje hari uwari umugonzi hari uwari umugonzi abantu mwe imodoka bata ku ruhande rifite aisha aza amuhamagara Ayşe. aza amuhamagara mwabwe amakimushora mu modoka reka mumugwe ntabwo nawe Gibi davran. kuko ntabwo n'umugore wawe wa nyawe byarangiye hagati
hagati yanjye nawe Boşanmıyoruz. umva uribeshya Senden izin istemiyorum ki. ariko kuba nakora divorce ntabwo kuba nakoze uburenganzira uyu munsi ko tutumvikanye uri kumwe n'ahandi n'ahandi reka ninyene Kusura bakma. basangana umwanya muto w'intakarira Anlaşma yaptık. twebwe twarumvikanye Sen o şartları okudun. ariko sinzi impamvu banakariye gutya Yolda bırakamazsın. ntabwo wansiga muri ubu buryo ugomba kugenda uyikura mu gutya Bin şu arabaya. injira mu modoka Götüreceksin beni. nushaka kumbwira naguterura ndakura uruvuga polisi abagane polisi ndakura urumva nakujyana kugufura ibyo nabyo nakujyana ariko by'ibiraro kinjekera utazi igihe kinjiri none kanyingure Efendim anne. efendim anne mama nakumviriza mama nasinziriye ubu sasa ndi muri eza muri yawo nibereye Niye sorgu ediyorsun? iki mama ngayikiriye impamvu Sabah gelince var. ntabwo ndi buze kuza kugeza mu gitondo Medi. ntabwo bizinesi irarangira kandi ifiriti yacomotse yagiye Anneciğim ne oldu? mama nakwigize sinzira aho impangayikira Anneciğim. kandi mama bizu Canım. usinzire neza mama nananiwe kandi bayibayi bizu ntakindi cyo ku ruhande barakwereka buryo bw'amasasiri gatugere basaza ku ruhande the one niyo tureba episode ni ya mbere ibwatinze ku ruhande hari uzanywe mu bitaro wihuta saza ku ruhande twose kazungu yiteye icyuma mu bitaro saza ku ruhande kazungu yatewe icyuma mwa bantu muri afurika hari uwari marinete niko bamwita marinete yego iyi filime ni isanzure misita sinzi impamvu amafaranga mu mari w'umuzura bagera kuri mezi kinyerero ubundi ntiwamagaye kazu mwita burya amafaranga misita bimeze bite kurikira rebe aka kandi kino bupfutse marinete akagabo kari hakuno kameze ukunusha hari akagabo kameze ukunusha bakita marinete sha niko nubwo nanjye na marinete misita uwo muntu mwitare kazu ujya kurya amafaranga kandi nataguhe mu 30 n'umwe filime bimeze bite kurikira rebe nibaze nawe rero dorari tarani udatanze amadorari 30 ntabwo tuguha filime ahangaha turakora kukagenda ubufaranga bw'inzira butatu umuntu ava ku mbeba za kizungu urumva uzuko kazungu akiragira imbeba za kizungu basi muzatumagera kuri giringa ubu twahageze ari twanze oda uyu mugabo mwe mubitondere abantu bambara rinete mujye mudutinya mubona nambara rinete mukagira ngo ni iki ariko siko rinete mfite zimukamira zireba no mu mutima akagabo ka marinete marinete arangije afata telefone sasa kudara turimo aka kanya twageze turi muri hafi y'igatu mu bitaro barakwereka muri iryo joro sasa meze biti muri iryo joro icyo bita ijojo umuganda gamba utakora atajya reka nkore sasa ageze hasi ku ruhande nariye inguri uri mukuru mu ntoki umugore utajya umakuru nariye inguri ntawumvya umugore navuga menshi ubonye wese agira ubwongereza ku ruhande hari uwaje bimeze biti filime ni ikirori uzamaze nzakubwira n'ejo ni umunsi tuzakomeza